I prosim ljudi da ćemo pitati kako uspjeti na YouTube. Ajmo da odugovlačimo i da krenemo odmah u klipu. Prvo, originalnost. Uvijek morate biti originalni. Nikada nemojte kopirati drugi youtubere. Bilo ko kopira youtubere nikada ne uspio. Naprimjer, ja se zovete a sad ću nešto da lupim Dragoljub Games bio, to nije spesno, to je malo glupo. I druga stvar, ime. Treba vam neko ime po koje će ljudi da vas znaju. Naprimjer, ovo Muđe, on je bio za Srb Games ili tako nešto i onda je promenio ime na njegov nadimak Muđe. Profilna slika. Ne smijete da kradete od druge profilne slike, to se važi za banere i za sve što privlači u vaš kanal. Treba vam dobra deskripcija na kanalu, da ljudi znaju za što bi trebali da vam pomognu i možda neki ljudi bi vam pomogli za to i bilo bi baš lepo. Onda treba vam dobri thumbnailovi. Thumbnailovi su jako bitni delovi videa. Trebate napraviti neki dobar thumbnail koji bi privukao ljudi da gleda vaš video, onako dobar thumbnail, baš dobar sa puno efektivima, puno rada na njemu i to je baš super. Onda treba da se odredite kako ćete snimati video. Naprimjer, gaming video kao što ja radim, snimit ćete daily klipove, onako dnevni klipovi bili baš nešto predobro kao moji su baš loši. Ne bi nešto klipovi bili predobro, ali se potrudili u njima. Ili želite, naprimjer, uploadovati jednom mjesečno i kazom dobiti previše pregleda, lajkova i provesti puno vremena editovati video. Kada to završite, velika je šansa da će trebati da pustujete video, a video će biti previše velik, tako da ja vam predlažem da koristite za snimanje OBS Studio, za testiranje glasa i to, Audacity, i za kompresovanje videa možete koristiti Handbrake. To su sve free aplikacije koje možete instalirati preko Google-a. Ja ću vam staviti link u deskripciji i ne zaboravite da pogledate te aplikacije. Baš će vam pomoći ako ste startup youtuber kao ja. I to je otprilike to za ovaj klip. Nadam se da ste svidjeli i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!